Predstavnik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je da će nakon današnjeg ozvaničavanja Saveza sa Liberalno-demokratskom partijom započeti političku akciju udruživanja opozicije u Srbiji. Tadić je najavio posete i drugim gradovima ovim povodom. Mi udružujemo opoziciju i počinjemo danas tu političku akciju sa namerom da podignemo energiju stanovništvu pred izbore koji će doći i želimo da tu asimetriju koja je načinjena negde nakon 2012. godine i koja je vrlo opasna za naše društvo da promenimo i da motivišemo ogroman broj ljudi koji su danas neopredeljeni. Čedomir Jovanović je rekao da je ovaj savez napravljen zato što u Srbiji ovako više ne može. Kad god dođu ti izbori, na njih idemo da pobedimo i Nikolića i Vučića i neka se niko ne plaši te naše ambicije. Mi samo želimo da uradimo onaj posao koji oni, nažalost, nisu uradili. Jovanović je rekao da su razlike dve stranke upravo prednost koju treba što više da iskoriste, kao i da je suština ovih saveza moderna Srbija koja mora da ide u NATO, kao i da Srbija mora da odredi granice. Nenad Čanak je izjavio da je stranka svašta preživela, ali da je pitanje samo da li će da se bore ili švercuju. Neverna Milosavljević, Moja televizija.